anyone. Like Gavaza is a clown of note. Like whether you can give medicine, I can't be serious in life and be serious on, but you cannot take away the fact that mana we lawyer Gavaza, mana with this, mana with this, mana with that. She never resorted to insult Mana Lavanda. Whether Mana Lavanda is there or not, it matters not. So that is a good sign, Yako. As much as Gavaza Lua says, but she cannot go beyond certain limits. Vakhandle Group lowu intlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand, u kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. My baba jarukula impacha tanuna shiti. Oh, yemanemi amukalaka de channel that matters. Ambokwata yay walaba awlabi idasuku pa yawena yemanemi amukalaka they only channel that matters to watch. They may say mahungu yo tala because busy so tala mara I'm like this one I can't miss this one. Then komela for that nila vulavula hi Lavanda na Gavaza and then nila vulavula very honest with myself. Ninga yi ku ndzonda mani nirhandza mani manchuwanga ni munhu wo chuseteriwa. That's why I'm not a friend of any of these people that of especially influencers that I'm with. I'm not part of them. I'm not their friend. I'm just me doing my own thing, So me walava ulava ita zukubva because tonenhle no tshama na lo vuya na ha ri kwala ka Gaza la hi le kaya. So Gavaza claims ku ri Lavanda enghosteleli live to tala a n'wi rhukatela miyele mbe ku kenanga na no moleya. Mara ku na xi xin'wana ni nga xi pick up hi Gavaza loko a karhi a rhukatela na Gavaza on that clip is 10 minutes long. And I attach at the end of this video. Yeah, if you want to watch it, if you didn't watch it, it's there. Even on Facebook I uploaded it. At least Facebook I endly my video so I can upload anything that I want people to have information about. So Lavanda accused akuma 1%, 5% and adyondzisiwa. Swileswi a swi hi hlamarisi ani yin tlasini. There are people who were not dedicated to schools. There are people who were not capacitated with equipment or any resources to facilitate to their best level. Kuna leswa swa ku we awusikoti. Let me tell you something. Kuna vana vo tala at the in advanced schools where maybe their families are capable. But the best schools. Those people, they perform with the A-class learner in rural areas. Why? Because they are offered the best resources. And then that one who's very smart in that average school, you can't perform because the resources are not them. They are being forcefully imparted with knowledge. So those ones are being taught and how to apply, how to deliver the information when requested. So as things are improving, but still we still have those people who are struggling at school. That's why we as my baba we also
partnered with, we provide extra classes to provide accounting and maths educational, extra classes. So the cell phone number is there if you need assistance with those lessons. So what we do, where I was going with this is that you can make fun of people, but one thing we know, I can tell you, on that panel, majority of the X plus X, X na X up until uku xitulu lexi na xitulu loko u hlanganisa yini swi nga va kota ku 2 ya switulu, but they can't say 2x. That's how difficult maths is. That's why logo x times x va nge swi koti ku x squared because a va nga pay attention to those, but times multiplication i plus ka va ku 2x loko va byele ku the previous one was 2x. So as we summarize, even in our families, maths bela. Science na maths is physical science, especially physics. It's fine, especially physics. It's very difficult. So we can mock people the way we want it because God blessed us with the knowledge and what we have today that we can say, yeah, Gavaza this, Gavaza that. Lavanda this, Lavanda that. But it is not nice to do that. But on the other side, look, Gavaza maintained a composure, maintained a character, maintained who she is personally. She never resorted to Garugatela Manalavanda. She never. Even when she responds on top of Lavanda has talked Lavanda na Pilan Vafana eye problem, we understand those dynamics. Yes, Steve says. Maragavaza intended not to speak about the mother. Says Suvula Sungwane with the person she is internally than the clown that she is. That is not even attractive to me or to anyone. Like Gavaza is a clown of note. Like whether you can give medicine, I can't be serious in life and be serious on, but you cannot take away the fact that mana lawyer Gavaza, mana with this, mana with this, mana with that. She never resorted to insult Mana Lavanda. Whether Mana Lavanda is there or not, it matters not. So that is a good sign. Yako. As much as Gavaza Lua says, but she cannot go beyond certain limits. I always tell some of these people that I hang out with, especially here on WhatsApp. I don't hang out with people, here on WhatsApp. I'm like, even when you're angry, never ever resort to this level because now you're provoking the person personally. And in the show, Gavaza ngas take you to that deep because we Lavanda. I don't want to talk Lavanda engine. Lavanda always hammer the queen. And Inga revalo pela Gavaza logo itang tiba yung queen botal. Yung tiba magago naya pushela maname ani manama bala sirena bafang. Yung tiba sa Gavaza. Lavanda yung tiba magago a day chabi. Ibatisa sesabana. Ayobatiba magago, they hold certain influence or certain dignified thing. Matter for Gavaza to stand a personal ground, I'm not going to insult an old lady. Let me deal with this one. And also Bennett, my guy, just man up, man. You can't be involved in Bennett. This one, Bennett Linkley. If he doesn't know me, he will know me today. Never ever be stupid. Come on, man. Come on. Kavasati. Ornamlange naro. Ubizna uhlotela shisha washa nengo nar kavasati vartu. Kuvalwa na kuvatsaka. Come on, man. Come on. Yes, fama punta ujela kukwancha uke mali and stuff like that. We don't have a problem with that. That's why I have a problem is you shouldn't be engaged in such things. Here's the video. Mingalwina n'wana Lavenda ile ku going through vanhu va hosi. Inga nkwatisi vathu. But Bennett mdyangu
efukeni mi njhani n'wana mani na sesi Lavenda lumuzi mina na n'wina lo second yi hela n'wana mani mina na n'wina Gabazo u kombela ku khomeriwa ka Lavenda a khomeriwa a nga ze kombela khomeriwa wa nitwa Gabaza na email tibiyani va suspend TikTok 1% le vulavulaka yona hi ta dila hi yona 60% le vulavulaka yona wena hi ta dila hi yona everything va ku vulavulaka swona ni rhambi mitini ya vanhu a na ku beriwa rasi maka matimba u ni tivela ku hi wena u ngo vulavula no wa ntivo u ni tivela ku hi Gabaza ni tshame ni vula chomi ya wena mina tshame ni va chomi ya wena mina chomi ya mina wena chomi ya wena u khomela na mina ni sana na mithini vo kholmene hi ku hi ku dyondzisa metse a wu nga ri busy hi swona swa xikolo n'wana nga ni kambeli ni i dyondzisa metse wena hanyisa vula mana wena sweswo Lavenda tsodomezi mmalo makume you know what happened mana wena va lawyer waloya mara mina kurai mara ne ibo benet Lavenda na dyondzisiwa metse wena miyela mani matoto ya komba ku tsaka mina le Lavenda a mi nga tlharihangi va ri miyelani sesi Gabaza miyela Lavenda ku hi hlamuseta ku kundlekeni ibo benet matasis Lavenda ne a saseke ngopfu a mi nga hembi swo saseka na sweswi wa ha sasekini o ka nga ha fani na nkarhi lowu a mi nga ha kula loko hi kha hi famba na minkarhi leyi vavisekini a nga vavisekangi mani o ka nga ha sasekangi ku fana na nkarhi luwa I think u tshike xikolo Lavenda hi nkarhi lowu a fana hete hi wona ivi un'wana ni xo ya n'wi advise ku ri aye man i go back to school because xikolo xa pfuna ivi a tlhelela xikolweni a ri mukhegula phela loko se a ta ka grade 10 a ri wa 90 hina loko se hi nghena le xikolweni hi hlamala munhu wo saseka lonkulu va ku i wa 90 ku 90 ivi loko u lava ola we i baby girl loko yi fika ngwenya le a ile mhayi yi fika yi fambisa beauty ivi hina vo biha a hi hamba hi pasa yona yi nga ri ka swona ivi hi schema Lavenda loko se hi toloverile Lavenda seni a hi nga hali throughout the year a ho fa kana na leswiya swa ku a ri na vo Denise na Madambu ivi hi Monday loko va pfuka ivi ni n'wi tsutsumisa hi kapa a ni mi tshama ni n'wi tsutsumisa hi kapa kombisa mina hi kapa kwihi mina hi kapa kwihi tsutsumisa mina hi kapa kwihi ni ku tsutsumisa hi kapa lo rivala loko hi kapa wena rata ni jamba na wena xikontiri suka ile mhayi ya hala makete aku precious na ni tlakuri ka Lavenda lola ina Gabaza ke i 1% leyi nga yi kumi Gabaza wena why u pfuka u ndla video nampundzu ndlela Lavenda ke Lavenda ne u ni endlele ti-live ko va ku hami swi vonangi ze sitsati u ni endlele ti-live to talo a ka kupa mhani a kupa mina xa ntalo ni nga n'wi endlangi nchumu nga n'wi sukelanga loyi wa nombolela nhlamba wena wa nhlamba i delela ku nyana wena i delela matimba mana wena matimba ma wena ma kuma 1% delela ku nya va phasela va nga mbana mitini va delela xitoma na wena i drop mana wena va loya ku nya yo tsakisa ka na wena va loya ku nya va ku loya ku ipana mana wena va loya ku nya please mani loya nge mana mina va nga ni tswala loyi wa vutseki wena va i lave munhu ka n'wina ku loya vona i saseka ntsena wena se o salela ku saseka ntsena i tikumela 1% vutomi bya mahlweni uyi kwihi kosi mi n'wi yisa kwihi o ti fambela shem Gabaza wena u kahle wehe kasi munhu lowani ne mara tiso i tinga boso loyi wa Lavenda swa ni hlekisa mina Lavombo i ndle ti-life to tala ku ya a va ta ni tolovela matimba ma yena matoto ma mhana yena swi ku yini ni nga hlamuli mhaka mina ni ti vonela munhu wo penga wo kuma 1% Gabaza ta tikuma siku leri ni nga ku borekeni Gabaza i ta yi herini Magere ani wena u ri wana van'wana Benete ke a siya va ha ri na Benete tati
mati va lavenda xo tsutsuma ite yini gabaza ka mina siku leri a ku tlhe ku hlungula yena Uche kusungula yena munhu ni n'wi vonile. na bot bene mina ni block kwala ta the mina Ndako ani bloka Gavaza loko vona. wa penga luya wa Tshame ka block list. Lazima ni endla ti live la ni kupa tlanga ku na nomo na mina na nomo Mela ku na bloka Gavaza. mina enwana mani kupisa Gavaza pare ku cheka bot benete. mina ani kupisa iso hemba ni dzumba ni hemba ni ku mana wana va loya swikuyini ni nga va vona ni ku byela hi leswi nga swi kuma ka grade Mara 1%. la ite result imagine 50%. ene wanitwa ku ri a ni vulavuli na hi kwa Joni yi endla yini cause a ni sure hi swona ku ri Joni u tshame na Nigeria lowa va endla yini Ai kha hi hlohlotele na hi vulavula hi swa sure vulavula hi leswi hi nga sure mara bodman loko mi nghenisa laha vito ra mina phelaki xi ni khikili xi ni rhuketa ra tolweni Ai kha hi ku rhuketela ngo munhu luya tsatse munhu luya problem a bambatela hi bodbenet munhu luya nga bambateriwi luya i rhandza ngo ku endla tolo u kupe mani egi okay mani egi va n'wi endlele yini ke at least mina na swi twisisa mara ni nga n'wi susaku stress mara loko a rhuketela n'wina wu va right Ya. A susela henhla ka wena bebe a nga ha suseka van'wana ke viki hi vona ku dita miyela ku yena swi ta n'wi khoma kahle na i ta swi xa xi Va ti blokile ti ka ti commenta le ka Lavovo va ti blokile. leya etwana ola loko ni ku team gawaza yi xi ni lavalava xi nga ni ku team Gavaza a ku na team Gavaza Ni lavalava. he both Bennett hayi sisigabaza Lavenda loko hi ku test 2 ka physics a kuma 5 a ni mi xiyizi ivi voni ne vona ni tshama na yena ka desk xi ku hayi nga n'wi hleka hi mpfuni ivi hi tshama na yena I remember a tshama na Senzeni ne na mina na Maradona ivi Coleman xi ku a ni ta hamba ni ku pfuna hi metse wa twa Coleman i vula khazi wa mina. va ku swi ko bala hayi swi ko to bala ni ku ya loyi A swi ko bala la mara ka endliwa hi ka sese nhloko yi nga ri ya swona Tomato munhu loyi a sasekile a beauty a ku ri ma vona definition ya beauty without brain ne va vula Lavenda loko va ku beauty without brain va vula luya n'wana i tiyela nsamba ya mana mara ka bot Bennett mi n'wi twile Gavaza loko ku mukhegula a ta. eish mate mara ne xi mkhegula mara a hi mkhegula lavenda xi heli matimba la ka mara loko a ri wa 89 gabaza i ku mukhegula i va ku na mina ni mukhegula mkhegula i sesi wa mina baby girl Yes. na ye even 199 i sesi i ta yena ka ni byeri wena i ta ka grade 10 mina ni ri I think a ni ri na vo ma 16 years wena u le ka 24 years that means u vulavula timhaka ta vo ma 2011 ka Gavaza i vula ku hi 2011 munhu loyi a ri ka grade 10 Bot Benny. xi ta hosta ngopfu a ni xi buwini xi ta hosta ngopfu Ai hi xi ya hlohlotele. ku hosteni xi yimela akhawunti va right a loko a hosta mi hayi mi ya xi themendela mani But Bennett, the point yin'we ya vana va loya va loyini ya va kumile ku ri i matoto ma wena i xilo xin'we bana point Gavaza a xi endla yini yini high school a biya yanga point a ni khoma number 3 mina number 1 a ku ri xin'wana xa le Vaterfala va ri man that guy number 2 ku va Maradona number 3 ku va mina ku va Coleman think mina ni va number 4 a hi phikizana na Maradona Ene Lavenda u ri wena u hava na 1000 ka akhawunti ya wena. yena yina vula na ngo ri gaza yakwe yi n'wi donetela Vanyana ka ni nga vulavula na hi mali na Lavenda ku na din'wana di nga komenta va ku gabaza i twa stop xi karhele ma lavenda namuntlha xi karhele xi tsemaketani xi huma xi ku Gavaza i nge ku xi nga hi tidyondzo ende a xi dyondzani a ni nga tshama ni n'wi sukela Lavenda ma hleketa loko endla live a ri a ku yena u lava ku ni khandziyela bazi I just don't remember marito hi marito a ku ta ku ni landza hi bazi a ni tlela ilimi ya u hlangovela bazi loyi ivi 3 weeks back a hi ri ku n'wi advise ni hi rila na yena Lavenda vuya kaya a pfumelelana na hina loko se a twa tibiya
matoto mama na yena loko ni ku xerhela life in te Lavenda i te nga ha timolweni wa ilimi lowu aka u ri ta ku tena banga yi swi ta famba na mpfalo ilimono no yendla mono luwa lowu saveya ti ri ni ta xava lexi xa khada panele ya nuna ya u ta engineer leyi va loko loya mhana wena ku ri i ta loko kasa loko hi lo xerhela na ola xitara xi kume them 60%. xi kumeka 6%.